So kejanmit wasuk kebakemen ni pilang baro ki perlok ki badan hai ni kejanmit pemerintah kumba pila yo ya ketuka kapang pring kebangi labu mo ki por wan ngidei ban perkat mai ngala brong bat balai ngabu ya ketuka tropik lani balai ngabu ya tu ke benta ngan namar ba kadai kebangi kwa ban pasat lem lani ban ya ban batai lem ngala brong ya ke kebangi ngitep ya ke kebangi ngitep kum kan ka kunhun ngala brong ti bat ngala brong bakani ke jing hikai kadai nam ta jung ilang baro langi de kilong kmi langi de kilong pa langi de ki student langi don hakno go benta ngala brong kani kadai ka we ke jing hikai ka ba ngala brong hanek pot benta ba kadai ka jing hikai ka ba pimpa juyo nang nu na kan go la kadai ka university la kadai ka la ki de ki school ba per ngala brong kadai ka sin ka banikong bangi kum kani hot hagini kita yo ki baladap ngila yo bon peniat yang ni benta rei ngala brong ba ngi kam kandiat siteng ngila sange no ngala bodong te henry pada ha kan ke por pemerintah ngan pi ngan teng biang ya ke bang ngala le ha ni kata yo bal adap henry ngakwa bang biang baniat biang nadu bas dang hi kalau ke revision berkunjung ru ki badang wan tmah ni ke por pemerintah ba pin yo ka jing sai ba company ya kata ke benta ke ba ngi bu ha kan ke jan mi ke pemerintah ti ya sya ban ngala bodong kan ikan simpur tang 100% minit bat kan ke 100% minit ke jeng pi ngala bodong ba kalaban pila ban yo jingmut lani ha kan ka por bamata te mentangan chu share pi kindiat ka bari syapang ka slide so ai por ngatat bangan chu share ka slide ke pi screen gelorong ready there alright borok lagi ke screen but ngala brong ngala yo iru ye kidur ki babhabreo ki baput samarki na ki jakashong pijong pi wi baro yes I can see ki tidur khmat baput samarki bagi kok banan mata ke janmit alright te menta kapang ka benta ka bangi la ibu kedai kijing kela kilawan day ban perkat tmai baling ni yo ban keren ni benta namar ba larangin pai ki kijing kela ka ba pi pilalap larangin ya pai din arsnam menchua sansnam menchua lani shiposnam menchua ngangi pi ishbun ba kijing kela ki balawan ha ka jing imjung pi ha ka jing ya yin ti kijung pi so ya hap me kata benta ba pi shi shai te kijing kela kan ai just show me your virtual thumbs up ngalam ngatrai baborok pi kita kijingkala but kublai shibun but ngalap dong ya kini kijingkala ham tam ha kan ka por ka bamata ha kan ka juk jong kan ka por bamata ngalap dong ba kijingkala shibun ki don kalong balada mangi pat larenging perkat mai manut rai basadin dei mangabat mapi kiba don ha kan ka por bamata bengin sadin larengim la banyak kum kijingkala jong ka por te henry pade haga di kebenta ni ke janbit bangakwa ban keren ni pi ka jingkala ka bangakwa ban bu ka point ka dei bai sapanga jingkala ha ka bade ka jingkala ha ka bade jung ki kam ki jam ba ki biru ki sang bandu ki kam ki jam ka jingkala ngala bu ha ka ba kini ki machine ki la sang ban replace ya ka ka kam ba ki trade ki biru ka jingkala ha ka din ka jingwan jung ni coronavirus baro si pertai bat ki ta ki lat ki lenti ba mangabat ma pi la da ngi don larakat lada por kala ringi ngala pi ngila don hak juga bat mai so welcome haganika por ke bamata syaktakan digital world tengah kwa banyala mi pimta kendiat ini pai din kenang ba pin sutu kam jana shu ya kata ke jingkala baro nangi ngitip ya kita ki jingkala jong kapor mo changes through age mangala brong menchang ngitip agricultural age mo kibiru ki balar kibiru ki rep ki riang kadang yo shibun ka revenue ka generate na bata jong kibiru takara kibiru ki back ka rep ka riang kata ke 18th century
nang tang tu ke industrial age ki ong ba la ki brio ki don ki industry haki factory beper ki long brio man brio ta no baro ki brio ki be ki factory beper bakin long brio man brio kata kali 19th century bet ni puli ngalap orang ki kot ki selaju pi macam yang dia nang ta kawan ki information age mo ka ne ka service age kala olong ba ki brio la ki tere ki kita ki yo ki jing kamai ba kani ru ka contribution ta ki brio ki be ki kam ki jam ki service beper ki yo ta knowledge workers mo ki brio ki ba nang ki tere ki kita bikin yo ta jing kamai ta ka ka 20th century but matang yong idon ka juk ki yo kata ka conceptual age lani kata ka 21st century conceptual age kalau ba ka age kana ka juk ka bala pidon ka idea la da lapidon ka bot la lapidon ka no jinggot ba pin pentre kam ngalo pi kinu giberan kata kini giberu ban long bru men breu lan ka ba kamai ba ha ne por menta la pin pek menta la ringi don dengan idea la dangi ko ban punya jamba kini pertai social media ngano pi kilo giberu panam te menta kini ki kita benta ba mangapa pi pilai Henry pede ka jingkili la ngan bu epia ni por menta langi ni perkat kum giberu badan ha ka 21st century ne langi ni dang ya be kum giberu badan ha ka 20th century kadang nengi bedangnya be haka spas nam arpo ompat dia haka senam aspat poi wala regila do kadang la pi so ya kita mentah ngala borong just type y haka chatbox ngala bani i ba pi so menjur baborok mentangi dang don pok ka 20th century wala da ka juk kala 21st century dei can I see your okay cool bun yes kadai ngala mo katung yo jing menjur hang tu ter nagi participant tementang balai ngingim nang lani balai ba mangingim tip ya kata ka benta ba ni haban ya kum kata ka juk jong ka aspa phoi namar yanga ba dia pi omdon bahikai omdon ka organization omdon ka school ba ka ban ajing hikai yang ba dia pi syapang kita ka por jong jing kala yang ba dia pi hikai bangin lek school bangin pas bah bangin long banikong ba ar balai Henry yang ini kam hikai pang kata kapor jaga jingkala bat ki kita kilenti ke bangingin trei ka badai hak ni ke juk ke bamenta ngala brong kata ka ki bangi sosi ngalong kendiat Henry warla kita ngalong pi ngan batai pi kendiat pang ke jingkala bat pek menta ka current trends ke bajia menta ini phasha ke bajia menta pitip kambha menta omdon kata ka kam ga jungi ka balong safe ka balong secure ka balong tikna nang ta ga jung pi so you have na me kata just show me your virtual thumbs up ngala brong ba omdon sisa kata kam tak balong safe kolong siir sisa ki beri bodon ki kam bijam dai na yes ngi isu bun ki reaction nang ta pede don bun ki beri ngala bodong mo ki beri mo ki sang ban mi na kawe ka kam sha kawe ka kam na kawe ka kam sha kawe ka kam kata ke bajia nang ta pede ru mo ki business ki barit ki baria ngala mo ki kam jen jar ban ya ban ngala bodong no ban ya compete bat kini ki business ki bahaya ngan ainuk sai pi menta ki don ki small bus ki subu nuksa kadon kowe ka firm A mo ka firm A ngala ban ainuk sa da kini ki klom mo kini ka firm A mo uni ka kadiang ga jonga budi ka firm B mo kini ki small kini subu nuksa la ka jingpin mi jugi ka unit jugi ka permi ka shita yo ka di siajar tali bat ka firm A ngala ban kala bat permi siajar unit particular output tang hapo siken ta tagrong ngono piki business ki beri ki kam dinjar ban ke compute bani but business ke bahaya kata ke bajia hak rekor pemeta pipe meta self employed ki beri bateri kam la jong ki baron ke restaurant ki baron ki groceries shop ngalabrong ter jenjar hakam tam blood pin pai han ka por pemeta nang ta pade professional like doctor like ki chartered accountant ngalabrong like ki lawyers ma Mata find it very tough to survive. Yeah, it's very true. Bangin survive ni kapor bamta ka kam ngalam ka kam berkam jar. Nang ta padi kasud ka hiar bah nang ta ka jing kamai. Hani ka agricultural rate mo ka sedang ban hiar ngalap no ka sedang ban no arsud but ka jingwan tu ka pandemic ngalap no kalau wan rada ka wipat ka pertai. Kata ka ke ka bajia ha ka kapor bamta. Menta padi ngakwa ban yalam ni pisya ka wipat ka benta. Ka ba la pitip na ya kini ki bajia ha kani ka India ka jongi ngala borong ke ik bajia la pitip nem kani ngakwa ban stress pe gini ki point hang ni namar ba hang ni ngatip ngidon ki student ngidon ki long pala ngala borong kani ki jing hikai ka bala dama pilap la pi syam ka som yerap ka som toy nglang pilap ban ra le mini ka kubor shakiwe ke kata ka bang kwa borong pi ba hadu kadwe jar plus kita ki engineer graduate ki pas mana ka snem bat ngala borong tak hadu
kat sang sepak ki boyo kakam kejam nang ta peringan keren tu 1.5 million plus kita ki engineer ki pasman kasnam but laila khat jar khandai sepak arpo kita ki MBA graduate ki pasman kasnam perlu kelar PP don hari pormenta kadnangut ki graduate haka hapo Meghalaya ki pasman kasnam kadnangut ki post graduate ki wapas ya ka post graduate hapo Meghalaya hapo ka jala ka jungi but kadnangut try ki boyo kam kat ngut try ki boyo kam na kutu banta bali nga ko ban kren pi kan ya kan ka por bom tang pi lada ka jingmut cepat khat jingi lada ngi ngidang pule lada ngi ngidang yebe ya ta kam ka bala hikai kata ka system juga India ka system yangi ka ba hikai bengin pas bha bengin long benkong bengin yo ka kam ngono pi porlo ngalam pi kalau outdated ke jing kren ka jangan pi lada mangaban ma pi lada ngidang im ha usnam dat snam nyopo snam prapo but snam kendai po but snam arajar ngalam dong pi lada ngi training kita abin ki kap kijam ngalam dong thumbs up nam taju pi henry pedi we are living hakan ke 21st century ngalam dong pi lada ngi trai bengin yo ki kam ngono pi ngasukwa mong kajing perkhat jingi kala kamlong audited baling ong pi ta namar ba hot ngaru ngadi we ni kita ki ngakabong ba mapi ba kumtari mangaru ngadi we ni kita hakata ke sistem bala hikai bengin lek kumta ti kalong ba menta bun ngaset kendu ni ke parlok ngaset kendu ki bang aset ya kendu aset keren mo ngaset kili ke next future plans ke jong pi ke ba pilek hadin sansnam hadin henrusnam hadin pilak pendep jumpuli ke jubab ngabang ayo ngate la puli te longan sau iyo kami jam kadai ke jing perkat jongki. It's true, mangaban mapiru indai bengin yo kami jam kadai ke jing shisha kata. Handrai pede ped mapi manta ken pisu tu kambhala dengan keren kata banta. Haba PE kini, did you know kato lak biru pas. Nanta abun ki don ki bapas doctorate nanta kini ki doktor mo. Haba sampai ki menta tengah dang posting ngamban ngampat yo sini stai. Singa rupi parlok haba pi pai tu PE kato lak biru pas man kasnam. Kato laki beri kipas man kasnam lada mangi dang lem tahun pi perkat thamai ke juk tam ratio jong kisnem ki 70s 80s but ki 90s kala dei bengin haban perkat thamai namar bala dingin perkat thamai pi marubat sadin de mangaban mapi dei nam ngangej ba mapi menta pi perkam ki mobile app kanai PC ki mobile app WhatsApp ne ki Instagram la ne ki no lada mapi ber mangangi kam update menurut saya bahasa din, tahu cah? Dia mengapan mapi, kiwet kilai ceprante kadi kindiat. Nangta, payang tu, kasut jong kahaki bang ngalabron pi. Kalau hiar bah, nangta apa dia? Lapi tim em, but is your job safe? Hadin juga judon juni coronavirus. Bat ngalabron. Bon kibiri kidu kikam kijam. Bat bon kibiri bodon kikam kijam lah sedang syakot ya kejing yo kejing ki. Bat kaya ke bangkok mun biatu ipinik porta the biggest technology ke bahaya du por payment tak bah rekam kadi bah kibring ba training yang ban kham shai chu di banta ngin pet ke kita ki jingkala mo bali kita ki ja kitu ki benta kita ki jing ab kibiru namar hang ni ki bun mo ki jingkala nga hang tu ngakren ka bali tang jing puli henry ngala borong ba ngin sabu pat ki benta ba sepang jingkala ju ki business per rem ta ka turpik junga kadi tang kani henry pedi why future trends kan lada mangaban mapi ngilak ban sotu ya ke ban jah kalau yang mapi ngilak ban bat ya ka wealth hakti ngilak mapi mohon tu wealth is the product of a man capacity to understand the future lada ngaban mapi ngi sotu ya kalau ke kata ka trends ke ban sawan mapi nim don kam bengin ki jingmut sini stai kumba ki tu jing ya demi kendo takadau menta ini apa susu ini ngam kam jilu susu menta kana mapi nyop ha pila naman priang itu jing kala hoj ni hapan pedang kijing kela nomor PE ladengin pai negara periang nganongi pi ngawan ke jaka kendong ngidang yer pedang mensong kamu kibiru kitri kilim kaki de tri kibiru mata everything replace the machine kata nanta ki irrigation ngalabrong menswa kidon ki ban ai gidon ka jong teluk menta pri de ka drone lar pi pet ko dorong tu but the next big thing ngalabrong ha ka future ha kan kalawai ban swan pi aeroponics but aquaponics ngalabrong kide kita ki jaka ki ban rap baki breu ngalabrong tengah bawa ki kamera ban pi ka kamduna bat ka kamduna ka space ngalam dong bat ki jor ki bami nang tungong pi ki long kumju kata gari ke future ha future kini kin sajam ha kini kisni ya ni por ban sawan ngalam kini sajam ngomong menta ngomong adin sisnem mo hari pi kini kisnem ki ban sawan mo kini kin sa pentrekam te kita ingin haban pedeng ki jingkala pai menta
Jingkala ki banking sektor mencuai ki bank non pi ki don kam shibun ba ki non trade takra ki application ni jing ki bank per da ki hajan nur ki bro bang trade po bank ban le ka transaction la ka de tap pisa deposit pisa la ni withdraw pisa la ni ban le ban deposit ki check ba per ban update ni pi hari mentang no pi ke jingwan ki machine ma haja ba kin don kam ki shejar ngut la replace no ki machine ba sam tali la da blue di ka kam dang not kam try ki bro not kam sure takadau kata ke ba niapan perkat teman tabun pat naki parlok ki bajong ajum pi la pidon hani mata mi pidang you have the dream career to work in a bank. Yes ngan pi ka best ka dream baju pi work in a bank. Just imagine la dai ka kam ke jong ba pi kwa ban tre po bank la replace ka machine ngin lep no sarai ngin lep no kata ke banta ba kwa ban ong pi ni ka ponta but menta ling ba ke jingwan jong ni jingdon jong ni ka nyang jipang de coronavirus ngalabno everything online link banking net banking la dengi kuat tap pisa ni deposit pisa everything gede online pisau ya nam perlu pibadan ni kepermenta just show me your virtual thumbs up la pisau ya kena benta. Yes ku boleh sebut Carlos Nebiki kedekar money yes ku Kevin Warjeri and Milda Marbayang ku boleh sebut pisau ya kena benta na so ya takarau la kani ngalak brong pihak ben pasat jingmut lam siki perlu kijong pi ke kijing don jongki ke dream career jongki to work in a bank it's good ka biang palat be ya tu lam miki ba ka jingkala kala awan kumni la da ngimiat kumni apa ki trade ki machine la da ngisi ap sa bin pi kan sa shu dot tang ka por ka jonga ba ka jumpi nang ta pai pat ko benta kita gade ki store on pi changes ki store on pi mun sha la ngi pi dali kijing tiet pi jadi kijing tiet ngalak brong pitit pan na kuwi ke jaka pilit duty na kuwi ke jaka pilit dai na kuwi ke jaka dai na kuwi ke dukan la juga dukan ngala borong small dukan hari mentang mentang pun ki dukan on pikil awan rak sini ki departmental store ngala borong ba ki don ki store per tang na kuwi ke dukan ngala pil la ben yo lut but ngala borong takadau deng ba ke jing don ji kini subu nuksa leng ba ke jing don ji ki store la ni ki mall bahak kala eliminate hang tu bengka dan ketungan pi self point find it very tough to compete pe cumun salah dengan idon kam kadukan kabarit kan nong kumno trend ta jonga jungpi kalau ko penjenjar bah la dengan compete begini kam tam ha kan ke por menta ke jing don jung nu kan ko juan ko na virus ngala bang e-store tak tahu kino kidukan ki bala ayat ha ke internet ki bala connect ba ke internet bala ayat online bala la berpoi hayeng kiat ki kamai bah subuh nuksa la dengan idon dukan la dengan perlaban bu hak internet bangin ya ngin la ban yai online manut saya bahasa din pai bahang ta mudur bah la ra manga ban pingi don hang ni kani ngalon pikir ke jumut bengi hapat pasat lem sikiwe namar ba plingin tip hoy kadai ka ke jingko ajing trans pikir kata hari pedi la ra manga ban pingi kem so tu ite benak jingkela kata ngalon pi kejuk kelak-kelak ini ban perkat thamai so ni habat perkat om mentah daripada ni haban wat kilin tiki kita kilin tiki banyat ki ban lak banyat ke kemuni ke por mentah nganget na pibun bagi bahasa cetiar online can I see your thumbs up bahasa cetiar online kan I see your bahasa cetiar online Close Mary Carlos Manila and Kenjaimon LJC Kevin Warderi Kintiu Nam and so many ki perlu parlang ni saja tit online hebius link do kau ngangai saja tit online ni saja tit online Henry pede la mengabar mapi Metlin Maya Warjeri yes ki thumbs up ku boleh cuba dengan jing respon ke jupi jing simbenta jupi pi saja tit online Henry pede ngila perkatnya mengila online nya lade Rikitino cloud boleh cuba dengan jing respon jupi mengabar mapi ngila perkatnya mengila online ya kadang-kadang kekam nyimpan le dia ngitip bahas pangga Amazon, Flipkart, Mantran, all those what not ngalah orang pitip kembang mapi kita bentang. Nang mentang pai pergi ni ke Swiggy ngitip mengchat order bang. Kalau ban perpoi ke cakap jupi mentah cuma nuksa kini ketika ke restoran A but ke restoran B. If you can see my picture ngalah orang mo Larakan ni ke A kalau ban penyiat online pi order kakam jupi kayat. Larakan ni ke B kalau penyiat online ni kijing bam kijing pi lara pi don cibun ru lara ka bang pala ru imla ban nei A. Kata ka deke ik bajia kan. Ti nang tangi tip zomoto ki ban ngin order all those net footage mo rapido ngalabrong kadai ke bangi sajat cejeng begin lech ni style okey ngelat kendiat mo haslong ni paunam ni ka rapido save time and energy ngalabrong
Nomor bakat bangin up kali ngalap dong kata kali kejuk jong jing kalam cai ngilek mot peran yang mot peran kong nang ta pibi ba pibi nong thamai kar bangin up kali mangi kar no poteli traki kali la cross to shu ayang ka chatbox nang tu kar nomut ki kali pihaban ong khnang ba phin poi chek destination jong pi can I see on your chatbox kar no teli ki kali na try southly santali kaweru m tang IGP ko eta po you yes can I see ki kan hadu kan no teli try sometimes hadu shipau ani kapor kalayat and then sometimes ala kajong ki number hadu lightly ki kali hadu bengin yo ringon ngi ting malinda yo hadu andrew le nyo teli yes kublai shubo de jing respond ngi pi kini ki benta nganam pi menchal ta hari pada don drop video just click on your mobile phone ngala barang tak la save kapor jeng pi la poi kapor la save ke ru la save nganpi that's kadika future kadika juk bakal kalah te henry pedi mentah kam shu kita mengilar ingin pai jingkala hot maybe pimpa di osho shpang kini ki yuba shpang kini ki ola la pila chajat bahasa shabar chaji wiki ring la mungkin di nanta changes haki hospitality industry mo kani ki Airbnb ngene tu ep ki parlok bersnap kani kapor bamenta kani ki ditang ko wika app kani ko software ka un baro ki hotel mo ki hotel baro ki dot kani na to oyu ki homestay bagi bagi haban online ndong shidong te kata dika ngalap nong ke bak jingkla nangta changes in hakini ki reservation nalmi menchua kidon kini ki agency ba permo ban book ke ka flight ticket ban book ke ka train ticket nangta ban book ke ka bus ticket kanong ban bisa book ki ticket bi haban le ki agency ba permo can I see a thumbs up kadang shi bon gitu ki thumbs up ngala zamur yang tu ma babun pi ngate bisa dei bisa yach ni shatai te henry pedi menta bangin lek ban book ke flight ticket make my trip and so many other app ngan keren to make my trip tang ke ka app pilala ban book ke trip pujung pi nang ta ban book ki train ticket redboss.in ke ka app ke ba pin book ya ki boss ki jung pi like night support type just imagine ada piron ki agency boper kalau kamu try ni kapor mata dene mi la sadin namar babale ka kapor kam isu mentapi ko abang pekai ki theater haki cinema apa per ngelabang online everything online tiga mudur king gitu agency mentaki kang kadap kang tala kerang namar bala da pip kang tala mangal ale ada mobile phone ju pp ale ada mobile phone jong lajong don kam shu kenyi pi takarau ka jingkala kalawan pai pun mentap ki changes ki construction sector namar ba bale nga ong iri batar mar nasa ju kelubun ki biru ong ni mentata ka kam kala kam jenjar hot ni ki mystery mentang ngau pikir kam jenjar ka jing bala ka jing sni it's true kada shisha kata bakala jenjar ka jing bala kan ngun pi so ya kata laring yetre ki mystery ne per just show me your virtual ani you ba kala dunasha ka kam haki kam yes close Mary and Kevin Marjorie and so many others key leaders ki balai ya kena banta Joshua kadai Jiman Singh kublai shubun Kishore Suting kublai shubun and berkiwi ki pro baru ni saya all Manila Simlik kublai shubun hot di Henry pede Antonio Jarwa kublai shubun Arvin Walang kublai shubun nangta okay you can just show me your thumbs up yes kublai shubun and ada nang tu napo chat box so nangta kadai kan namar ba mensua dari ngitrengi don kami kibru per ngangai bodon ngangai bisa dung slap oh kajing yo kamu yo jak benil dung slap nuntai benil yo kamu jam mentapar hidung gini mesin ke kroik mesin tur kelak berpendap gue ging tarah jaga bikin yo ikam benil ikam kibru ki sis pangut dan kam tang lai pemut lah biang the rest sopo or rupo ladu hari pun mentah kadon kini ke 3D printing momen hakani nga kadon ku ke video ngarang page mo support Germany and po China tang na kani kam 3D printing lah ladap ngano pila ada design everything kani ke machine pisha alam pada dikiyem ani just imagine haka lawe ngano kebansawan dan kam shu yang ngaba dia pi hari pun la 3D ke machine kadang kata hari kapor bakal kalah kita ini bijing kelang ngano pi gijingkala ka TV na menchangi don ka black and white katu ngatrai tip tadi advertise to washing powder nirma ngadang kan mau kadon ka TV black and white ngangai ba piru pidai kan mau bilang don bakam kena ani and then mata la don ka smart TV HD TV pai bat gijingkala pangki komputer mo kita iri gijingkala si onolus ngasih shui itu keliat and menta coming
changes haka automobile industry ngalap dong tementah ngakwa ki jingkala ni po automobile industry katu kadai ka jingkala haki automobile industry but ngakwa ban peni ya pi kendiat mentah ya ka way ke video mah yang ini pe ya kini ke video but ini shot score kendiat ngalap dong so sengap bahaya ni ke video everyone sengap bahaya ni ke video alright. See, in the world, 90% of people that can work have a job. And based on how much the job pays, they are in one of three classes: upper, middle, or lower class. But in the future, a lot of our jobs will simply disappear. For example, take the taxi. Right now, we have millions of taxi drivers, but most cars in the future will drive themselves, just like this Tesla. No, you don't need to do anything. No speed, no speed. If you want to go, Yes! It's self-driving! No hands! No hands! But I gotta Look, pay Mom, no attention. hands. And because of this technology, at some point, we will not need a human to drive this car. It's much safer for a robot to do it. And this is how millions of taxi drivers will be out of a job. And you didn't hear that from me, you heard it from the author himself. Hi, my name is Yuval Noah Harari, and I wrote the book 21 Lessons for the 21st Century. Every year, about 1.3 million people die in traffic accidents around the world. Autonomous vehicles might end up cutting that number to nearly zero. Travel agents, McDonald's staff, or even airport check-in staff will also be out of a job. In other words, we will have so many humans and not enough jobs to give them. Machines are taking over, and if you don't know how to code, it's going to be really hard to get another job. So millions of people will be unemployed. But the real question is, when you don't have a job, how do you make money? Well, this is the difficult part. If you trust your government to take care of you, then you have nothing to worry. In the future, the government will give you a universal basic income so you can live comfortably forever. The useless class will just have fun. If you don't trust your government, then you better learn how to code or how to make videos fast so you can get a job in the future, because there is a risk that you will be unemployed, unemployable, and broke. This is a future no one wants to see. Hang tu ngalak banong pilayo iya katu ketika sepangkal kai keban saja in future ngalak banong tu pilayo yoi dimenta peringin ya pai tu ka slide can I just yes ngini ya pai pat hak wi pat kebenta-benta mah kata kalong ba sepang tu ka Tesla ka bangala keren ni pimene mah kai ka ba keren itu nas daily mau di wi bahasa ni ki video badai bahasa aji kai bahasa pang jingkala juga por ngalak banong ti mah kuma pilai hang tu ya katu kebenta ngalap nong pi pai sementah ni kan nama bahasa usnam araja prala ada tes baka kali kan ya hi don kam bapin haban don kam du driver but lar pi don kam shu kole ka phone go jong pi kan shu kole ka phone go jong pi kan poi hapo ka destination jong pi nganoi pi kata ka de ke bala ada pentrekam but la kembong tu unoa mane mo uno tho itu ka got the 21st century of the ki bangi di ban le ha spa sam arpoi ngala barang ba bun naki breo lani bun naki company bade juga di company kali kinsa bankrupt makin saram bar ngala barang ba kan kam sif shibun kum bakren tu how to video ne kan kam sif shibun ya ke jing ki biru market kum niki ong ba 1.2 million people ki yap man kasnam hadin ke jing ya lenti jo ka man la ka shilak kilometer ladaka terekam na bakini auto muskar labi kila mat save kambun te shubunuk samanta la save kambun mudur ma pi menta la diki insurance company ngila banyo ji mentai tang la don be accident guni umtai dei na
Just imagine mata lara pidon ki badon apa insurance ni pitreng mata lara kidon ki bahin jupi mata. Just tell them in future kan ikan mata. But yang tu thought insurance will become 100 times cheaper ngalak banong. But don't come ke car insurance in future. Kata kada ika bahkan ke haka future ngalak banong. Toh, kata kada panggi kali tarau lara ngingim ayu bu nak biru kin seduk ki kam kijam kumbala keren tu apa video but bu nak biru baterai ki hotel like you know everything can replace the machine kan. Hi hang tu kum belakang tu video. Mentapat kan ka way ka slide ke jingkala ki mobile phone. Kan ka 1G tengah ngapa di bahang am tip ko ngut pilai ko tu dia tu ko benta 1G how many of you pilai di 1G phone? Can I see a thumbs up? Ngata ngapa di personally I haven't seen that 1G phone. Mano na pi pilai just show me your ya ki ti jong pi mi bila don bakam rang bahang ni kini. Okay, banchan okay, kidon katu kini ki balai. Okay, all right. Kishore shooting lagi lara itu. Henry pedih. 2G, okay. Yeah, I've seen gitu 2G and 3G not seen. Oh, Kletus Marak, yeah, not seen sir. Okay, alright. 4DE. Teman tak pedih. Ini dah nak bentah ke 4G phone. But we are on the process for the upgrade check of 5G. Leng bagi jemput rekam jong kanika 5G ngalak berong. Bangilak ban akses nadong sedong. Iki machine iki object lain iki nuki device lengba kini ki virtual ngalabang iki penkam kini ki teknologi lengba jingdon jikini nilak bane kendu markmat lengba kini ki platform hagan ke jik bomata PGE kan nuksa ke bomata mentang lak bane ke nuksa ke iki jingkala ke bomma pi bat mangangi lak pedang mencuat dengan idon meeting ya ban le ciki jaka bun teng oh kodon ke meeting sport dali lani sport guati haban le haban lut baikali haban nadong sedong time and energy repot mentah tang 10 minit klik der one link pila poe ke meeting kalong kono tarai that's the future ngala barang kalong best ada kata-kata pet mentang ai menhang ni mentah don napo mau keruat ke join don napo nong stone ke join don napo nak leng-leng ki jaka kletosar napo balat an tehok krani nang te napo nongra himdon kam bengin penlut ai dainam click that one link la yo lot ki jing hikai kata kadika juk yes of course mangapan mapi mentangi la pedang so give yourself a virtual of thumbs up nomor ba this part ngalap dong mangapan mapi ngila don benta okay te benta ka benta ngalam pi ki classroom no ki classroom ha ka jingdon jung uru coronavirus mo ngalap dong pi ki classroom ki school ki hotel ba perpel akhang lut dam nangta ngano pi hakalawi ke bansawan him ngano pi ki school mi bikin salong empty I don't know it might be empty namar babali kadi link baki ki virtual meet ngalap dong ki jingi kendu but ke jing hikai jum pi ki school le ki college le ki no ki bantah ki university ngalap dong pi dan tang baki ni kan salong be exactly ba pi shong hing marba ngangai bana pi set pet ki film the pi like theater all those 3D thing ba pi ba all everything happen ka jab i ba pi 100 kmat jung pi in future ha ba pi shong ki school ki college kan salong kumi ka ba ngaong ba mapi hang ki participant ki don chi spa lai punyungut menta pila soto ki don ki kun maybe ki don ki para nani ki don ki ni ta ter menta ki zaman pedang ni ko online class menta ka shudai ba ngi send number ki WhatsApp ni sana kinong hikai all those notes ingem ngilak kumta hanrei pede haki future dan kambal kumta mentang la sang ban pedang ya kata benta nomor belum kita hidup cingkela nang ta pede mon ki kakam ka jam hadu nyopo bar hadu prapo persen ki kam kin sadu nang ni chakmat with for the next 20 years sah kini ki arposnan ki bantuan ki bobon ki kam ki jam ki sadu no but larangan pai pada karep-karyang pet yang tu kadur mo bun ki robot kin sastrai kam ni kata benta but ngalap ki nong rep kin sedang manager pi pendap kata and ngalap hak education mo the cheapest smartphone ngalap already kan poitan $10 apa Afrika berkuat China nomor babale but access si kan dijimpen terkam digitally but ngalap ong ba katu ke point bakadu ong tu ong ba lara mapi ke idea jung pi ke ba pi don la pimpla ban penterkam leng baki mobile phone lembah kan ke internet mampi kan sa shulom leno kan sa shudum na ha kan ni ke juk jom ni aspar puis nem baki conceptual age tementa kitu beri jingkala
pai pet mentah ngi sutuk hamba la dingin keren sepang kejungan ini coronavirus kumang keren ipina du tu did you know bon kibru kidu ikam kijam bon kibru ngono ngi pi habala don ikam kijam dang so odi kejing yo kejongki na dong sedong ngala bono don sibun ha kejing risk mintai kan nungut ki hotel ki balak khang kan nungut ki industry ki balak khang leng ba kejing don ni ko por bangim la ban ai kejing sei baper dei na piso yap nem but piso tu kambai ke jingwan juni corona unu ke jingwan juni coronavirus dei na okay temen ta pade pai ma pikin ki bahaying ki bahasam kat mut trai ki balak software lembaga jinu ni mangaban ma pirungi software ke ni ke benta ni da shem jing shisha ke jingwan juni minta but takadau kan kadon se ke jingdu jugi kam don ke jing shawe kam nong san himang tu ong shawe kam hadu chi hajar kendai spa chi hajar shi spa kendai pungut kinong hikai school sorkar shawen la minute mundur kadin em kejing jenjar ke ban namta jong ajung pi imagine la da udon u bahing jung pi ha tu benta bun nangi par impak sutu kata la shawen iki kam kata ngi dang habe bagin ni kam hikai school kam ni ke pas ni ka kejing don pi ya ngau ka biang bat ni habat sutu ni ke benta ngai pi so ya pa ni benta ngamdei bang penting ni pi ngasih tu ki ai kebaja ngamdei bang mangare orang sanyi mang tu so bisa help can just I saw your virtual thumbs up see virtual thumbs up ba pi shim bertabat ngai yes kublish bun sarjo lapdang wansuk papang shal moonstar and so many inbox metlin maji thumbs up kublish bun ban sanang marwing kublish bun katu gaji pi kini di jingkela kushur suting kublish bun sa gaji respon ke jompi Drosing sir kublish bun nang tu ngalai ki jing rakti ki jompi kublish bun nang ta pade haba poi pat kini ki jing ngala manong kini ki menta ta kadau kan ngan peni biang kan kadur ba kham long kumik ba kham kumik ba kan ni ngala da kran ka live session ba ka live session pek ba tu kadur but screenshot leng ba ka jing don tu tu kadau kan larang hang ni syukran only this part disturbing that salary kejing ki umpiang mentak lajan posis pak siletar jebam kadiru kala kiu kadoru la kiu salary pat lanor kiu kayak kebadan menjauh kam kiu but kebadan menjauh kan ya kaju terus pindah itu kalau the picture that cartoon that picture ngampi komik bah like that sad face lanor ngam kiu so kan maybe katu that this picture speaks a lot ngalaman kata kare jing shisha ngak mau bangi kan mentah pade jadi ke jing shisha ka ba mangi kan du tementa pai pade kan bali kini gija kat kum gitu ki poin mi lai kan bali kini gija nomor ba kadetang ke juk jong ka teknologi juk jong ke jing kala kalawan kalau nomor ba mengi nang batsa ya ke bangi don mencua Nidang bat sai ke bang midom changi kampat penkala langin keren ya ka jingmut perkat ke jungi langin keren ki kam ke jungi kan of course kadai shisha ngin kumnungin pediang lara kam don kalenti kumnungin pediang lara kam don ka opportunity kan kata kadai ke jingkili bat ngas ngaso menjur balara mangam piang ni pi ongi pengi ongi kata benta te mentang ini pai kan it is important to set your sail according to the wind ni habanang bangin yat kum ke jingbe jung kala kamu bangi habanang ban yaj katkum ke jingyat jong kapor pi na maki haki ling gi mamon shuam kan don katu ka jan baki chatte lar ka be lar chene kin pan phai chene the direction it's needed makin poi kita benta lada angin la ban be katkum jingbe teng ler mut bangi poi tu ke the direction ngala banang pi untuk tu kadur tu kala air kala be tu ke ship that particular the small ship na anik sama pinya chene stage it's very important to set your sail according to the wind Temantah kum nupat min set kesil akhirnya according to the wind jadi kan. So ngan ong ipi, kebangal mention ko point hakpan mene the biggest technology mah kebab klandu mentangan ong ipi kare bala rangi training nasam. Kat nungut nangaban mapi ngidon ka opportunity menta bangi training nasam. Kat nungut try bangi don kata kalat kalian di just lara pimpat don kata kalat kalian tiba pin training just type n lani no hapo ke chat box lani ai ki thumbs up kram kan sutu ngatrang import don dena la pila don nam kata kalat kalian ti kan I see your thumbs up neki hari yang bang 4 don nata Arvin yes nata saki way pat yang bang 4 don no Dafi ya no nata
and sekiwe no kim Joshua M Rosno ngim padon te hari pada mentangan cu pai pada pi mentah bun ki bring batrai kini kidor ba pi yang ningan batai pi sepang tu ka Toyota consultancy ka de ka weka ka company kibir kita online ke Infosys di trade sepang technology mo ini Infosys Microsoft training Google na yang Amazon training Facebook and also many other training yang mga training training and the best thing ngala brong ba kata kajing training mo mana kini ki hai ni tayo bala ada mas ngaya kendu iti iwi ba habang sedang mene keren sepang kani ka kajing kala juga ni pertai and ke balong shocking yang and plus exciting at the same time buang ba kajingwan juga ni coronavirus kala affect kia babun ki breu komju handrai pedi uang hanga shimet kadon ru away ka plus point namar babale ngayok ban train na yeng mentah sengap bah ngayok ban train na yeng ngayok ka por na mentah ki kun yo ngayok ka por na mentah jo family jong la jong why uang namar bang train na yeng ngatre tang ki permit men sengela long lalu jeladi ring ngatre tang permit kan ti mangapa no pi bodan ke por mentangi dan komplain ngidang ong ba lanu kan kut no kan ka pertek na mungin yo ya kadai sisa kata ngin yo ya hari ngono pi mano na pedeng jengi menta badon ku mita iba wa nga kenduk mi last 2 week kini bana kini tayo bala dat bi ong ba kadai ka wi jingker ku yang nga jing don uni na mablay ngayo ban training berngayo por tahi ngasam kata ngala badon pi kadungut tiba nganu pi ba yo ba sim positif ta benta dengan majority mangaban pi ni sim kajing wan ni kalong ta hari hai pat long ta but om tang mai ki don pat kat tu kat ni ru seki we ngala badon kiba ning bagi jing pedang jing training ki don kata kali di hari pertang aku am pergi pi mo ki kita ki kajing yet step jing di internet e-commerce la pin pai tu ha ajar kat new ka revenue ko po hadu life pra billion daki folklore mo arspa million ki connect ki internet connection but internet user but how ajar arpo ka revenue ko po hadu si spa arpo billion mo but how expected ke kum gejingkan ni kiong ba how usnam arhajar arpo ru mpikan po hadu arspa billion daki po spa glor lada ki kidu badon haki internet nang ta pade ki pat kilat kilenti ngan pi ki kita kilat kilenti lada mangabat pingi don kala ngilak ban pendap iti jingduna bat ngilak ban yak kum kapor lara pi ko ban training ngalap pi telecommunication e-business telecommunication ki pi menta ki kini telecom business ma kum kini ki ngano pi kini ki wifi kini ngano pi kini sim card ngana nuksa kini ki connection everything belong internet leng baki internet ma telecom business like kini ki BSNL anolus narus gitu ti apa po kalau telecom business but kinu biru bodan nonton pi kim dan jikam dan jingta no be kile online nah bro jet ma pi menta kini di kilat kilenti nanta m-commerce mobile commerce fitre lang baka mobile phone lani digital commerce of course it's a digital layu nanta electronic and information technology manta gidi giban ya nanta padi retail trade lani multi level marketing lani direct selling industry but ngalaman pilar pidon kan udah direct selling industry lar pidon hakanu ka telecom business lan hakanu ka m business lan udah badai internet pi ngin ya kat kum kan kicing kelajung kapor kamot wiha kasir kajing ya jingi la ikat kum kapor nang ta healthcare and fitness baru mentangi be bahas pagi juga jingkia manu trai bompo ada juga jingkia kantam mentang jingwan junu kenyang jipang mo poro kibru fokus bakulo kibru bisa beklan all this fitness ini mentai mar baki lifestyle disease ngala orang mata te kilu bodan po ka wellness industry nganongi pi kataru ka de ka we ka letti nam ta jingpi so ngan chuang pi perlo ki basngap ni ga yang ni jamit menta ba pin ai jingmut lang ki we pat ki perlo kila ki bahin ki basam lan ki kun ki ba pidon ni por mata nganongi pi kini di be mata ba pia apa ni kai lara kanu ka kam ju pi ka long online lara kanu ka kam ju pi ka de ka wellness ka badai pang ga jingko jingkia ka badai pang ga jingko jingkia ju ki bru la kanu ka kam ju pi ka badai pang kalau balong digitally everything digitally ngono pi you're on the right place at the right time ngalaman pi lara don ki perlo ki ba offer ko mi kata nganongi pi lara pi don pi yo kanu lat ka balong kat kum ka por kat kum kat ni ko por pi
kan ni kadai kau way kalenti so ngano pi ngam tip lanu pin dia kedu ya taka lat bot si keba ki offer pi maybe it's an online business everything mobile commerce it can be a wellness industry it can be a direct selling industry or networking ngala brong you're on the right track nang ta ngala brong mo ka generation ka jog email mo generation ki email pa yang ai pi ki kai ba to become an accountant a lawyer or engineer but this job are going to be automated by computer kumang ong pinadu mene basdang kajing hikai yang abadi pi it's a system Indian system ba pure ba pinyo kam kajam ba pinong doctor or pinong engineer you know kado kri jing shai hikai it's a system manta kini perla ada trailer de kibreu kan kala ada trailer de kibreu nala banong pi ni ke jamit ba mata you may choose to look the other way but you can never say again you did not know ngala banong ba hangani ke por kini perlu ba pidon ke por pila banong ba nga kamtep bikini mo henry pede pimla banong banga kamtep pila banong ba ngano pe gini bayat online all this going with the internet thing henry ngano pi pimla banong banga kamtep bikini gini jingi kai ngano pi ba pintip ba pin kendit ban kermaulam ngala banong te perlok ngano pi kato ketika pang ke banga ko ban bu tidak disebut pat ki bentar peningau kan ni kadai tangkapang mentah ke janmit ke bang aku aban bu epi ke jingkala ki kam ki jam sengotu mentah ke gomen lani ka sorkar kamla ra yang ngab di pi bagat penbiang lun bang sedong Henry pede la kadai nomor mentah keren tang tak ti jupili Henry menui pi kan ni kadai ka wei ka lenti ke bama pi me pilap kanu ka kam ka badi online ngan pi sim kata kalat ka lenti balar pishim ngono pi pinyaj kat kum ngoni kapor mata but ngalam pi ngakwa ban encourage pi mo lara ka don kono ko bolong online you know explore se ele de kandar jige ayu lada pin explore lada pin mat pin kidu kinja bolong tmai nam ta ju pi kam don does the will not cost any money ta ju pi ban ngam pi la film ta you will learn yam ta kani but lara pi learn tu pin so so ke okay this is the future okay ngangani ka right track nganong pi pidon ki bahing ki basam ki kun kitin non chudong ai kini ki jingi kai samni ni ka kubor shikiwe ai baki kin tip ya kani ka training lani ya kani ka jingi kai ba people yo knang bakala ban yo ka jingu mentoi naga manta jingi ki so mentang no pi stay tuned with digital opportunities stay tuned with wellness industry stay tuned with direct selling industry because why it's going kalawat pen kalaya ke jingim ke junga jogi so kublai shibun na pi parlok baro ki bas ngap ya kene ke meeting kalong ka ba job nomor ba belai dei ma pi balai shim benta so ngako amna kublai shibun laram dei ma pi ba shim kene ngan pi kam long ka job bat ngako ban jing ke pat ka berit lara pi tip ya kene ke benta samlem shikiwei your family member, your friends, your neighbor, everyone they are looking for kiki wat ke kita kalenti baki ngalamun pi bakin le online maybe ma pi be pidon hang ni pilap kanu kalenti share it to everyone share it ni ka kubar ba ke jingkela kalawan day bangin perkat thamai ngalawan so ngidan kam bangin perkat thamai so la ngi perkat thamai ngano pi ki saya di so kulish bun pi baro. This is Ban Krobor Marwe. Can I see your thumbs up and on your virtual screen that you have learned something? Yes, Kubleshubun. Yes, Kubleshubun. Thank you, everyone. Yes.